Hakan Kapor nakaliang di kasunjuk di Rang Basnong di Distrik. Hadin bangi layo ia ka jingtho nakaliang jong kasunjuk di Rang Basnong tem marwet. Hakabidi bat ka jingujor ki jongki persyak ia ka jingle tombor jongki katu kan ningut di Rang Basnong di bade negara Jaju Garo hakikatu kan detri gi benta jong ketika caka kaba don markap pat kini kabar asam bujeni. Dia mata kasni nakaliang jong kasunjuk di Rang Basnong hadin tunjuk Rang Basnong di bawah hadin bagi lego ia kejungto di dalam krikit yang ekstrem komiti bat nilai ikut dan komiti jemput berwan induk isi rakat kejungto di kejungto kau bagi buk mata kasih dalam bandawa na di bor ain jom isi bat bujur SP ru ba kinom pediang ya kinu bini kikot lakalong kadulir lakalong ke NOC dan makat kum kejinglak kejingi kibabun kijaka kiputa ngiladuk no day nama kejing di bean jo biliki Rang Basnong nong punya Basnong Garo juga Basnong masa di Jaka. Di hadin jong ka jingimir jembut kejongi ngila semua day ban tentu ya ke office jong DC. Bakit sangat no ban pediang di kikot kislah kerat pangi parlak ban tulek yang kam. Nama kat kum ka melim arajar nyo. La kedua hang tu ba hagi Jaka badon gini Garo kumut ba dakaleng jong usim melim ni semua ban ai kuble ki bagi la penbi ia ke notification dan ke order siapa DC office hak sitrik mentau benai ba ombit ban pediang ia kanu ka jingtho ka ba isu da gini ginong pensionong Garo apa gi sinong jubran di Garo jadi dah kata kanong rem ban kadang ji kesenjuk ru ni ban bangi ai kubleru ia ka dorbar usim himalim ya ke jing simkia ke jongki bagi kermen scam ru ban kadang jongki nong peniat DC bat SP betui bakin simkia ke ben kam namar bangi i bakani kanaman ra ia ke jing yes go ya perjaj benril apreng jongki Garo bari kasih bat ke i ka ba kawi ka poin ka bengi kwa ban pusko hang ni kalau bengi penrem juru ya ketu ke jing ya song kelai mengor ke jongki ke jing pelong di jongki ya kini ke jing ki men ke si ke jing ai paiba ke jongki karali ke jongki hakabide ban dawai ke hok ke jongki namar ba hoj katu mujingai cukup por ngilak pon ong bangi bubun ki kasih ki la yok lok Garo kidon bun ki para kasih jongki besong lok sepo Garo hanrai kim kwa ban penduk ia kata ka customary law jongki kim kwa ban penduk ia kata ka culture ke jongki ka traditional culture ke jongki hanrai solusi bon ong patne ba hang ni kidon katuk ni ki besim kebu kita ki self style Rang Basnong lani ki headman ka besim kebu dapat ka pendun kam ya kamuhor kum kinong pensionong ban saki ya ka badi beti para agensi pemerintah setel dilada maki kum ki parlok Garo ki dawa hok ha kari kasih ke jongki balik ting hirup bulan hok mu bandawa pandai long Rang Basnong ha ka Jaka ka jongki ha Garo hills kata ka dia ke jingki ke pana kalian gini kuat ban bu lara mengi ki parlok kasih jengi ki brek songkha ha Garo lamut ngilak kan benda long nokma hang teng Garo hills tu den reng ngimpa pun kata ti ngisgo ban premjur khamtam ha kabide bakutu ka all riboy Garo Hetman Association nakaliang jong kesenjuk kirang Basnong riboy district ngikeren sai bangim itu bat ngim pediang ya kadika head ya kadika all riboy Garo Hetman Association berhadu mentang ngimtip ada minin kesi kami ipau bat nakaliang jong kesenjuk kirang Basnong ngidawa bakani ka riboy all riboy Garo Hetman Association kide ban penduk no marmar balada kim simkia ban penduk nakaliang demi kesenjuk ngin sesong pakat kumno pade banyak yang disimpan bas koi pat kamat ka bangi wa ban keren hang ni kalong ba ngi ai kublei sesien ya ka dorbar mamelim bat hakidi gi kijat sengi ngin salik kenduk ru ya u paim nang taru bat ya ka district council bakin ya penbek akan ke kam market kum ka jin sutu ka jengi ba ka melim simsip hi ka keren ba hagi Jaka bulan Garo labu iki tangkum kinong pensionong om de kirang Basnong bar hakabide pat de bat banlong Rang Basnong kat kum ka melim simsip hi ka melim a kalong batang u khasi mil adar kemutang u khasi u balak banlong Rang Basnong de tu nakal yang jengi ka sunjuk kirang Basnong ni keren saya kata bat ngi yang scam kata nang rem bat ngi kermen scam ru ba u paim jong ka hima melim un ai ke jeng trelang bak sunjuk ke jengi ba kumjur ke district council bakan penyang kenang ba ngi nginom syak yu roi hal ka jong ka Jaka hal ka jong ka hima na bar ngi ngim kwa pan lek tu kelas ka wepat namar ngi yang hi ban ya dai la ka jong ka reti ke dustur ban ya dai la ka jong ka culture kum ka jaj pan kasih kita kata ka de ka mengi kwa ban ai ke kubor segi parlok Garo ki berang kati ke Jaka baginom sim kabul ese rajan ke politik semata ese sim kabul nak kini kita ka ngimpa makalong kita kwa ba tok santai ai bo urang Basnong bulan hang tu hi undai urang Basnong kasih ki gen sim tangkum pinang pensionong tin pe ki parlok pertam ki bak adon ke tok santai kata ka de ka mengi kwa ban ai ke kubor nak bujong nak tai ki ha ka sini